IRB की चांगेंग की फल लाउथोक्तबा स्टेट असिदा BJP न लुसिंगबा गवर्नमेंट लेरकपा इकुई कुइद्रिंगाई 2019 इंगदा तरा अमसुंग तरामाथोई सुबा IRB बटालियन लिंखतनबगीदमक राइफलमैन लौनबगीदमक पांगथोकपम थोकपा चांगेंग पुमनमक पांगथोक्रबसु ngasi फावबा फल लाउथोक्तना लेइरे चांगेंग पुमनमक याउदुना अरोइबा चांगेंग ओइरिबा बाइबा बोसी द याउखिबा कैंडिडेट सिंह चांगेंग असिगी फल लाउथोकपिनबगीदमक गवर्नमेंट असिदा तकलदुना मखल कयागी खोंजंग चंगसिनबा लैख्रे हौजिकसु लाक्लिबा तांग कुन मंगागे अयुक पुंग मंगादगी नुंथिल पुंग तरुक फावबा पुंग तरागा हुमदोइगे मणिपुर पुंबगी जनरल स्ट्राइक कौरे जनरल स्ट्राइक कौरिबसे नोंमगी ओइद्रबसु अयुक याहोंगनरकबदगे थबक इंखांग चथोकनगदबा मदे थबक सुनगदबा मतम ओइबना मांगजबदी नोंमगी मांगजबु ओइगदौरिबने गवर्नमेंट तरा अमसुंग तरामाथोई सुबा IRB बटालियन हांगदोकदौरिबसे मरुओइना मणिपुरगे नेशनल हाईवे सिंगदा आइना यादबा थबक तौबसिंग थिंगबदा सिजनगदबनी हाइखे मणिपुर लैंगाकना सेंटर की लैंगाकता मणिपुर की नेशनल हाईवे की सरुक सिंगदा पोचै पुबा गाड़ी सिंग याउना पैसेंजर पुबा गाड़ी सिंगदगे लुटना चिंगबा तौबगी थबक सिंग थिंगनबगीदमक हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स थंबीनबा हाइजरुबदा IRB बटालियन लिंखलगा ngak selanaba khangalakpadagi battalion ani ase linkhanabagi thawrang tawkhibane adubu battalion ani asige rifleman lounabagi damak pangthokpum thokpa changeng pumnamak pangthokraba kuiraba phawbase haidoktaba haibase changeng yaukhiba candidate singge mangjaba kaknatana manipur miyam gisu mangjari amaromda state ase corruption gi chang yamna wangbana candidate kayade lupa lakh na khujing oiba senpham tingnakrabane tingnakiba senpham adu karigumba changeng gi phal laukthokpada mai paktuna IRB gi rifleman oiba phangkraba singide kharabu phagane adubu mai pakhaudraba singide amuk makha tabada thengnagadaba awaba sing adude karino tamba ngamdre atai atopa punsi hingba yaba sinpham ama thigadabasu changeng gi phal laukthoktabana kangaunaba chamamnaba phibamda leinare pangthokiba changeng asige phal laukthoklegani haibase lainga ki lusingbanasu थाजबा कयारक लाउथोख्रे अकोन बोइना हौखिबा जुन थागी मनुंगदा फल हाइदोकलगनी हाइख्रबसु हाइदोक्तबदगे जुलाई 15 दगी फंबा हौखिबा असेंबली मिफमदा फाउबा पुथोरकबदगे असेंबली मिफम हेक लोइबगा हाइबदे ऑगस्ट 5 गे मतुंगदा हाइदोकलगनी हाइखे अदुबु ngasi आगस्ट था लोइसिलकदौरबा फाउबा हाइदोक्त्रे अमबु ओइरबसु हाइदोकदबा लैरबदे हाइदोकपिबा चुमलगने हाइदोकलोइदबा लैरगना हाइदोकलोइदबगी मरम पीबीबा चुमलै कैंडिडेट सिंह कंगाउनब फिबम दमतम मांगन बदी चुमदे टॉपिक असी इम्फाल द नुंथिल फोंगबा पाउसे पाउनिल खोल एडिटोरियल कलम दगी लखटजबने अंगांग द नतबली चचटपा लेभनबा पुमनमगना मतेंग पीबगी तंगाई फदरे दिंगो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हाइखाम दिंगोना स्टेट असिदा अंगांग द सेक्सुअल एब्यूज की मायोक्ता पुमनमगना पुन्न लेमिनबगी मरु ओइबदु कन्न पल्लदुना अमगा अमगा मतेंग पांगदुना थिंगसी हाइख्रे वाफम असी ngasi इमा खुंथोगन बे संगलेन थांगोइबंदा चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज की मायोक्ता मास अवेयरनेस रैली लोइसिनबगी थौरमदा वांगांगबदा फोंदोखिबने थौरम असी स्टेट लैंगा की डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर न सिनबने हौखिबा चही अमरोमसिदा अंगांग द नतबली चचटपगी थौदोक मिपाइनिंगाई ओइना हेंगलगली हाइरदुना मिनिस्टर न मखाताना हाई पोक्सो एकी मखादा केस 150 ना रजिस्टर तौरे मसी लैपाक असिगी मनुंगदा ख्वाइदगी मसिंग यामबनी हाइरदुना मसी लाइबक थीबनी हाइखे फिबम मसीदा स्टेक होल्डर सिंह थोइदोंगना CSO मैरा पाइबी सिंह लैकाई क्लब सिंह अदुगा महिरोइलुप सिंह असिगुंबा क्राइम असे थिंगनबा लेफनबा पुन्ना तेंगबांग पिनखे पोक्सो एक मरी लेनना अवेयरनेस पिनबा सिगुंबा रैली असे डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक पांगथोकनी हाइखे असुम तौबना मिया मरक्ता खजिकता ओइरबसु वाखल तामिनबा ngamgani अदुगा अंगांग द नतबली चचटपगी मायोक्ता लेमिनबा ngamgane अंगांग दि इरोप नेशन की तुंगे युम्बीनी हाइबदु पल्लदुना मिनिस्टर न हाई नतबली चचटपा ngamba मियोइबगी मचत नतबा थबक सथबा हेक खंगबग खुदकता मरी लेनबसिंगदा रिपोर्ट तौबिरबदे मरा लैबसिंगदु थुना फाबा ngamgane मतम साना थबक लौखलहौद्रगदे क्राइम अदु अमुहन्ना थोगलकनी अमदे खुनाइदा चौबा साफु पिरकने मसिगी ममांगदा स्टेट लैंगा की सोशल वेलफेयर गी थबक पुरीबा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी बाइफैना अंगांग लिसिंग अनिरोमना सरुक याबा रैली अमा लमथाखे थौरमदुदे MLA डॉक्टर उसम देवेन अदुगा डिपार्टमेंट की मकोक थोंबो ऑफिसर सिंह सरुक याखे मचानुपी फमलान खिबा पोकपा सीबगी चेराक पीबना अचुंब वायल ओइगने देशाम मचानुपी फमलालब मतुंग हु थकपदगी लैखिद्रे असिगुंबा थौदोक असिदा सेनरीबा पोकपा सीबगी चेराक पीबना अचुंब वायल ओइगनी हाइना देशाम की माइकेदगी फोंदोरकले
ngasi nungthil Desam gi office ta pangthokpa paugi mifam amada Desam gi Health and Environment Secretary oinam Surjakantana hai khunai asida thokliba nupi angang singda chathaba crime singi aroiba oinabagi dama crime asida chenariba khudingmak capital punishment PBU loinana case asigi hearing athuba matamda loinana bagi damak mari lenaba investigation tawriba police department na thamoi sengna mathok masakhangna hotna biduna charge sheet athuba da thagat biduna sabsaba wayel phangan bi yuhai ke haukiba July session kuntra ka mathoi da hu thaklu badagi laikan aduna lairakhiba ichal amana August ki session kun mathoi da laikhidabada lup asina awang bathakta awaba phongdo e ngasigi asuk chawkhalaba khunai oirakliba information society oiraktuna amaga chawphat lamjel lomda mang sangsin ba matam asida asigumba tahai daba kaya ama hekpok ba mapana maki hekpok sabi machanupi bu rape to bahai basigi thokliba thogdok asina ngasigi lairiba mirol tungda lakadaba mirol asida kari phauram gani amade impact laigani haina hangke tawriba thogdok ase tahai daba sungtau toroidaba mane masi aikoi gi khunai asigasu yemounaba khwaidagi tawhaidaba mane asigumba chathariba kaya ama mamangda su thokiba laikhre miya mamangda phongdorokpadi khara makhai oigane phongdoktana leiba kaya amasu masing thingamdana leiramkhine masi kayam yamna law khongduna leikhigane leikhigata haibase ngasi di chapchana nainapham thokle democracy chaliba India asida judiciary na chumba puthorokani haibagi thajaba kaya ama leiri adubu poksoge makhada taduna jail da leikhiba kayasu masing thingamdana haujik bel da thadoktuna leire tare amadi ure asumna asumak chathaduna leiraba machebu mopwana phamlan bire angang unare mapu bongna mamong nupibu phamlan bire matai mabu manang nupana namja nam thengna bire haibana chingba tabada tu chungba kaya amasu thoktun leiribane masigumba thogdok kaya sing asige chapchapa paukhumase ngasi phauba judiciary na pirakani haiduna miyamna khorang na ngaire adubu sahi manga tara manga kun phauba jail da laina bahaiduna phadok tare adubu phadok ta khraba singase ngasi phauba jail gi mapan tholoktuna leiba kaya su leire asigumba rep tawduna chathariba thawong asigi chapchaba makoi gi pifam thokba wayel ase sibagi serak asina oigani haike yu thakpam Facebook group na Albert K analayeng da lupa lising kun mateng pangkhre yu thakpam Facebook group na yamna tangna jin disorder na aduna leiriba Albert my mom analayeng da mateng oinabagi dama group asina lupa lising kun mateng pangkhre angang asigi thawai kan minasi haina group asigi members singna phongdoki amade makhata na group asina miyam gi mateng pangkhigani haina su makhata na phongdorok le aroi bada tabi ribapum namak pu thagat chare